Hristos Vaskrese! Uistinu Vaskrese! Zaista vam kažem, ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane. Ako li umre, rod mnogi donosi. Seme koje je palo na zemlju umire, iznikavši, izlazi iz zemlje donoseći život. Ovaj primjer semena koje da bi donelo plod mnogi, prvo mora da umre, jasno nam pokazuje da će tako i tela naša, bez obzira što umiru i što se pogrebavaju, ipak Božijom silom u svoje vreme opet oživeti i obući se u odeždu besmrtnosti. Hristova smrt je seme našega života. Gospod Hristos umre za nas da bismo zajedno sa njim živeli. Kroz smrt u život, od smrti ka životu i sa zemlje ka nebesima, Hristos, Bog, nas prevede. Svojom milosrdnom, sastradalnom, čovekoljubivom, samopožrtvovano raspetom ljubavlju, nas radi ljudi i našeg radi spasenja, Hristos umre kao žrtva pomirenja za grehe naše. On za sve umre, da oni koji žive, ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i vaskrse. Dakle, po apostolu, mi hrišćani koji živimo i koji ćemo u večnosti živjeti njegovom smrću i vaskrsenjem, treba da živimo ne za sebe, nego za umrevšeg i vaskrsavšeg za nas Hrista Spasitelja. U tome se i sastoji, braćo i sestre, cilj hrišćanskog života. Živeti ne za sebe, to jest ne po egoističnim zahtevima tela i telesnog mudrovanja, nego za Gospoda, to jest po njegovoj svetoj volji. A život po zapovestima njegovim je ujedno i izraz našeg uzvraćanja ljubavi ka Bogu. Jer on za nas život svoj položi i zbog toga mi ljubimo njega. Jer on prvi zavole nas. To je suština života istinski verujućeg hrišćanina. Da Hristom živi kao loza čokotom, jer sam Gospod kaže: ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja ostajem u njemu, taj donosi mnogi plod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, smrću i vaskrsenjem Hristovim zlo je poraženo. Također i smrt, i greh, i đavo, i sam pakao. A kad je sve to pobeđeno, postajemo pričasnici neiskazane radosti. I tu radost našu više niko ne može uzeti od nas. I ta radost nije neko buduće stanje, već trenutna stvarnost, jer ispunjavajući zapovesti vaskrslog Gospoda, mi još ovdje na zemlji ulazimo u radost Gospoda svoga. Zato se radujemo i kada nas pritisnu nevolje i gonjenja za Gospoda Hrista, pa čak i sama smrt. Jer za nas više nema smrti, jer je Gospod, kako i pevamo u vaskršnjem troparu, smrću
svojom smrt uništio. Svaka žalost je Gospodnjim vaskrsenjem pretvorena u radost koja zauvek ostaje u nama. Blagodat vaskrslog Hrista ispunjuje nas tom večnom radošću. Zato je radost vere u vaskrslog Hrista jedina, istinska, neizblediva i večno trajuća radost. Ovu našu radost ne mogu umanjiti ni apokaliptična dešavanja koja svakodnevno promiču pred našim očima. Svedoci smo širenja velikog otpadništva, apostasije i njegovog napredovanja od zla na gore. Glavne crte ove apokaliptične apostasije svakako su crkvena jeres ekumenizma i služenje crkve bezbožnim vlastima, sergijanizam. Privrženost ekumenizmu i sergijanizmu hijerarhije Beogradske patrijaršije ne samo da ne jenjava, već iz dana u dan i delom i rečju napreduje, potvrđujući time svoju, možda i nevoljnu, pripadnost antihristovom svetskom poretku. Pogubna okupacija naše otadžbine, koju održavaju degenerativne, bezbožne, marionetske vlasti, nastavljajući i unapređujući 80-godišnju praksu brutalnog etnocida, duhovnog, moralnog, nacionalnog, kulturnog istrebljenja, pa čak i fizičkog uništenja, genocida, čedomorstvo, vakcinacija, ekocid i ostala nepočinstva nad našim mnogostradalnim, hristoimenitim narodom također neprekinuto traju. Kao odgovor na navedene apokaliptične izazove, mi, arhijereji Srpske istinski pravoslavne crkve, kao neodvojivi deo tačastvene Srpske crkve, još smo 1995. godine na osnovu crkvenog predanja i svetih kanona prekinuli opštenje sa eretičkom i sergijanskom hijerarhijom Beogradske patrijaršije. Uz prekidanje opštenja prihvatili smo i primenili znamenitu anatemu ekumenizmu Ruske zagranične crkve, koja je saborno proiznesena 1983. godine, ogradivši time našu pastvu od dušegubnog uticaja jeresi. Također, iz naše vernosti pravoslavno-monarhističkim načelima proizašlo je i principijelno nepriznavanje legitimiteta i autoriteta bezbožnih vlasti, kako onih komunističko-republikanskih, avnojevskih, tako i ovih liberalno-evroatlantskih, petooktobarsko-naprednjačkih. Crkveni izraz takvog našeg stava otelotvoren je u jekteniji, koja se proiznosi tokom svih bogosluženja u našim hramovima, jekteni za svrgavanje bezbožnih vlasti i uspostavljanje prestola blagovernih samodržavnih kraljeva srpskih. Mi smo jasno definisali šta čini vlast bezbožnom. Relativizacija komunističke revolucije i okupacije, sekularno i liberalno društveno uređenje, sekularno darvinističko školstvo, legalizovano čedomorstvo, depatologizovana i dekriminalizovana sodomija, homoseksualizam, državni feminizam i takozvana rodna ravnopravnost.
u tobožnjim antiglobalistima i tradicionalistima tipa staljiniste i neosovjete i sovjetofila Putina ili borbenog cioniste Trumpa, mi ne vidimo predvodnike sila svetlosti u borbi protiv sila tame. Držimo se stava da sav svet u zlu leži i da hrišćani u postmonarhističko, savremeno republikansko doba nemaju gde glavu zakloniti. Smatramo da sva geopolitička dešavanja u svetu, pobeda Trumpa, zaoštravanje rata u Ukrajini, kao i politička i ekonomska previranja širom planete, služe samo kao paravan za odvlačenje pažnje sa centralnih dešavanja na Bliskom istoku. Tačnije, sa izraelskog zločinačkog poduhvata ostvarenja završne faze okupacije nad celom teritorijom Palestine, u čijem fokusu je svakako grad Jerusalim. Cilj svih ciljeva Izraela i njegovog saveznika Sjedinjenih Američkih Država je uklanjanje muslimanskih svetilišta sa Hramovne gore i izgradnja trećeg Jerusalimskog hrama kao krune novovekovnog obnavljanja jevrejske države i završne pripreme za dolazak jevrejskog Mošijaha, za nas pravoslavne hrišćane Antihrista. Crkva nikada ne treba da smetne sa uma da se u ovim poslednjim vremenima nalazi u obezboženom i u svojoj suštini prema njoj neprijateljskom svetu. Crkvi u ovakvom apokaliptičnom okruženju sveta koji sav u zlu leži ne priliči maštati o institucionalizovanom državnom statusu, niti o bilo kakvom privilegovanom spokojstvu. Ona je pozvana da razobličavajući bezakonje neprestano vojuje za istinu pod znamenjem krsta. Takođe, bez obzira na takav od strane države ilegalan položaj, ona je u Otkrovenju ipak prikazana kao žena obučena u sunce. I to ne sme nikada da zaboravi. Otkrovenje nam govori da je crkva i pri takvim apokaliptičnim okolnostima i dalje svetiljka svetu, a svetiljka se ne meće pod sud. Ona je sada više nego ikada pozvana da svojim tvrdim ispovedništvom prosvećuje svet i da privodi istini sve one koji su prizvani da dođu u poznanje istine. A privodeći ljude istini, to jest pobeditelju smrti i pakla, privodi ih iz pesimizma u optimizam, iz očaja u nadu i iz žalosti u radost. U novonastalim apokaliptičnim okolnostima ovo je njen jedinstveni zadatak kada je u pitanju njen odnos prema svetu. Zato smo dužni da vaskršnju radost pobede nad smrću i paklom delimo sa svima oko nas. Svi treba da osete ovu radost kada nas vide, jer smo hrišćani, a dužnost svakog istinskog hrišćanina je da u antihrišćanskom svetu širi hrišćansku radost. U prvim vekovima hrišćanstva, u vreme najžešćih gonjenja na crkvu, hrišćanski pozdrav je bio raduj se. Zbog toga vas i mi, preispunjeni
nepokolebljivom verom u pobedu nad svim pobedama, Hristovu pobedu nad smrću, pozdravljamo pozdravom apostolskim. Radujte se svagda u Gospodu i opet velimo radujte se. To je pobeda koja pobedi svet, naša vera u vaskrslog Hrista. Hristos vaskrese! Vaistinu vaskrese! O Vaskrsu leta Gospodnjeg 2025. vaši molitvenici pred Vaskrslim Gospodom, moja malenkost, episkop Utešiteljevskih Akakije i episkop Šumadijski Nektarije.